Bog svima, moje ime je Silvija i dobrodošli na moj YouTube kanal. Mogli ste primijetiti, ako me pratite, da sam ovaj video već jednom snimila. To je bilo jako davno, još kad sam pokrenula YouTube kanal. Jednostavno nisam imala nekih sredstava da bi to izgledalo koliko toliko profesionalno ili jednostavno ljepše i oku ugodnije. No ispalo je da je taj video najgledaniji video na mom YouTube kanalu, stoga sam odlučila snimiti isti takav danas. Samo je to sadržaj torbe malo drugačiji. Znači, danas ću sa vama podijeliti sadržaj ove torbe. Ovu torbu ste mogli vidjeti na mojoj face stranici bloga prije nekih par mjeseci, možda čak i godinu dana. Kupila sam je na Borongajskom placu za samo 100 kuna. Pitali ste me onda gdje si kupila, što, i tad sam vam rekla. Kupila sam ju među predzadnjima, no isplati se otići ondje i provjeriti da li je ima. Ono što ovu torbu čini posebnom je sama činjenica da ju možete nositi na 3 načina. Znači, možete ju nositi tako što ćete ju primiti za ručku. Možete ju nositi kao ruksak i isto tako možete povući ovu ovdje ručkicu skroz do kraja i nositi ju na ramenu. Znači, ova torba je zbilja nešto najkvalitetnije što sam ja do sad pronašla i nije jedina takva koju sam ja kupila na Borongaju. Naime, za moj 23. rođendan ja sam dobila jednu torbu također sa Borongajskog placa i do dan danas još imam i evo sad se lagano počela raspadat. Znači nekih 5 godina ju već imam i zbilja, znači dušu su dale. Tako da kad vidite u nekoj ženjoj trgovini sa nekim imenom koji nije brand, hajmo reći, i vidite neku torbu, odite prvo na neki plac po Zagrebu jer uglavnom ćete naći tamo istu takvu torbu za puno manje novca kod neke tete. Tako da, evo, kažem vam, puno puta se znalo dogoditi u Bjelovaru da odemo u jednu trgovinu gdje bi neka torba koju sam vidjela na placu i tamo je nekih 120 kuna, u toj trgovini bila 200 i nešto kuna, tako da nemojte trošiti novce, dajte priliku placevima, tržnicama, jel, i pokušajte naći svoju omiljenu torbu kao što sam to i ja pronašla. Da ne dužim previše, jedina stvar koju nemam tu sad ovdje, a držim ju u torbi, jesu ključevi, znači ključevi su trenutno u vratima stana. Druga stvar, samo malo da se snađem, sad sam ga imala. Druga stvar koju uvijek imam u torbi je moj mobitel. Vjerujem da svako od nas ima mobitel u torbi. Ja sam jednom ga zaboravila kod kuće. Izdržala sam dobrih 4 sata na poslu bez njega. Ja vjerujem da nije to do toga da smo ovisni o mobitelu kao mobitel, nego smo jednostavno ovisni o aplikacijama i mrežama koje se nalaze na njemu. Tako da iz tog bitnog jednog razloga ja sam obrisala Facebook aplikaciju, ostavila sam samo Instagram i Messenger, čisto toliko da me ljudi mogu dobiti, što preko Facea, što preko Instagrama. I mogu vam reći da sam puno manje vremena provodim na mobitelu nego što sam inače. Sljedeća stvar koju uvijek moram imati u torbi tokom tjedna je kartica. Kako bi ušla u zgradu gdje se nalazi moj posao. Ovo je nešto što moram čuvati koliko u glavi, jer ako izgubim, jao si ga meni. Međutim, znači, karticu uvijek moram imati jer bez kartice ne mogu ući u zgradu. Zapravo u zgradu još mogu ući, ali ne mogu u ured ući. Moram onda zvati nekog da me pusti unutra. S obzirom da nam je došla jesen i s obzirom da sam već odradila svoju turu prehlade, sa sobom uvijek imam maramice. Maramice, inače, ne nosim u torbi, ali s obzirom da sam sad bila bolesna i još malo tu i tamo mi nos curi, svakako moram imati maramice i imam ih. Zatim, s obzirom da nam je došla jesen, moje ruke su jako suhe. U zadnje vrijeme sam primijetila kako mi je koža ovdje na gornjem dijelu dlana jako suha. Stoga sam posegnula za svojom Nivea kremom. Ovu kremu sam koristila kada je prvi put izašla i kupila sam si još jednu. Tako da ne znam da li još uvijek je ista ova ambalaža, ali evo ovu nisam otvarala do sad. I ne znam da li je do toga što u sebi sadrži makadamijino ulje, to jest ulje makadamije ili što, ali jednostavno meni se Nivea pokazala najboljom za
zapravo za njegu ruku i usana i to je to. Znači jednostavno ne mogu bez ove kreme zimi i jeseni, kao što ne mogu bez njihovog labela Hydra Care, čiji jednostavno mi je najbolje labelo. Sljedeća stvar koja se nalazi u mojoj torbi jesu slušalice. Znači, uvijek ćete me vidjeti ako me sretnete na ulici da imam slušalice u ušima, isto tako imam ih i na poslu. Nekako mi daju, nekako se mogu bolje koncentrirati na posao ako slušam muziku koja mi paše i odgovara. Isto tako ako sam u teretani onda ću imati one velike bežične slušalice, nekako sam navikla na glazbu i nekako me to opušta i daje mi tu dodatnu koncentraciju. Zatim sljedeća stvar je novčanik. Ovaj novčanik sam kupila u Sinseju za 50 kuna. Ono što mi se svidjelo kod njega je to što nije premalen niti prevelik, zato što u Sinseju također prodaju novčanike koji su ovako velike, ali i nešto veći, tako da ovo je bila neka zlatna sredina. Stanu vam novci, kartice, sitan novac, sve vam stane. Platila sam ga nekih 50 kuna. Zatim, još jedna stvar bez koje ne mogu, a to je ova mala sitnica koju možete nabaviti u DM-u ili u ljekarni, a radi se o zubobranu. Za oni koji nisu upućeni u to što je zubobran, zubobran je slična stvar onim koncima za zube, samo što ovo ima, hajmo reći, neki aluminij, metal, što god. Znači, omogućava vam da očistite zube, ali da ga isperete, očistite i ponovno koristite, što za razliku sa zubnim koncem ne možete. Znači, zubni konac jednostavno kad iskoristite morate baciti. Zato je meni ovo puno praktičnije i uvijek ga možete planiti sa sobom. Zatim, također jedna stvar bez koje ne mogu, to je ruž za usne. Trenutno najviše posežem za NYX Soft Matte Lip Creamom. Trenutno ga imam na usnama, nijansa Toulouse. Imam ga nekih više od 6 mjeseci i pri kraju sam i svakako razmišljam da ga ovih dana odem kupiti ponovno jer jednostavno ga obožavam. Nije toliko suh kao tekući ruževi, niti je toliko kremast kao kremasti ruže. Znači neka zlatna sredina koja je onako idealna ako vam tekući ruževi isušuju usne i ne volite one kremaste. I posljednja stvar koju imam u torbi, koju sam stavila u torbu da vam ne mogu pokazati, jesu moj rokovnik i planer. Znači ovako, zapravo ženski rokovnik. Zašto imam dva? Znači, ovo je moj drugi ženski rokovnik koji naprosto obožavam i jednostavno ne mogu bez njega. I mislim da činjenica da sam ga ispunila i da doslovno vodim sve i svašta ovdje govori koliko ga volim. Kupila sam ga na Interliberu prošle godine i zaista mi se sviđa, no nekako mi je prošlogodišnji bio malo draži što se tiče svega unutra i citata i to. Nije razlog zašto sam kupila drugi, razlog zašto sam kupila Inspire Me Planner je to što niste nužno prisiljeni kupiti ga na početku godine ili na kraju, kao što će sad biti na Interliberu, vjerojatno dostupan za iduću godinu ženski rokovnik, već jednostavno možete sami unositi mjesec i dane u tom mjesecu kao i godinu. Znači ja ga mogu početi sad koristiti i mogu ga imati dok ga ne ispunim. Znači jednostavno je idealan za one koji nisu stigli kupiti ženski rokovnik ili žele malo više mjesta i prostora i neku veličinu, šta ja znam. I ono što mi je super je što dobijete od njega ove naljepnice koje možete također iskoristiti. Jedina mana mi je što sam primijetila da ih nema baš puno, tako da morate baš rasplagati gdje ćete i kako ćete ih staviti. Ali vidjela sam da se mogu posebno kupiti. Po meni, ne znam, malo precijenjene su cijenovno, ali eto, jako mi se sviđa zapravo dizajn ovih korica jer je nekako kožni, onako baš fini osjećaj. I to je to, evo. To se nalazi u mojoj torbi trenutno sada. Ne znam što će se nalaziti kasnije, vjerojatno sličan sadržaj. Mislim da se malo razlikuje od onog prvog videa. Jer eto, ja se razlikujem i nisam ista kao što sam bila onda.
Nadam se da vam se video svidio. Ja se ispričavam što prošli tjedan nije bilo videa. Naime, nije ga bilo zato što jednostavno nisam mogla pronaći vremena što za sebe i što snimiti video za vas. Ja se ispričavam. Trudim se objavljivati što češće. Znači, kao što sam rekla, ponedjeljak ili srijeda jednom tjedno. Tu i tamo će možda faliti jedan tjedan koji video, ali nemojte mi zamjeriti. Spremam vam puno toga kao što sam već najavila i zaista se nadam da ćete me ostati pratiti i da će vam se svidjeti sadržaj koji vam pripremam. Budite mi dobri, mazite se, pazite se, volite se i uživajte u ovom tjednu kojem se nalazimo. Bok!